Upozorenje, ono što ćete gledati u nastavku programa vam može promeniti način razmišljanja o svetu u kome živite. Zdravo internete, dobrodošli na kanal Balkan Theorezer. Danas imamo jednu malo neobičnu, ali vrlo ozbiljnu temu. Govorit ćemo o satu apokalipse, koji je trenutno postavljen na 100 sekundi do ponoći. Ukoliko niste upoznati sa ovim terminom, sat apokalipse ili Doomsday Clock je uređaj koji je napravljen 1947. godine od strane Bulletin nuklearnih naučnika, kada je prvi put postavljen na 7 minuta do ponoći. Inače, ukoliko niste upoznati, većinski vlasnici ovog časopisa, kao i mnogo čega drugog, jesu porodica Rothschild, a o tome ko su oni, bit će reći kasnije na ovom kanalu. Ponoć bi ovdje trebala da predstavlja kraj sveta, a minuti, odnosno sekunde, simboliku koliko je taj kraj sveta zaista blizu. Sat je od 1947. godine do današnjeg dana bio pomeran 25 puta, gdje su mu bili dodavani ili oduzimani minuti u zavisnosti od dešavanja u svetu. Ova dešavanja podrazumevaju tehnološke i oružane napretke, kao i međuljudske i međudržavne odnose. 23. januara 2020. godine je sat posljednji put pomeren i stavljen na 100 sekundi do ponoći. Odlučio sam da napravim klip na ovu temu da bih vam ukratko pokazao kako je sve povezano i kako sve ima neku skrivenu poruku koja čeka da bude odgonetnuta. Bilo da su to filmovi, igrice, muzika, vesti na TV-u ili u novinama. Sve je ovo deo jedne ogromne zagonetke koju ćemo danas odgonetnuti. Nadam se da kada ovako stavim sve u jednom klipu, da će ljudi moći da sagledaju širu sliku i da vide zapravo kako bivaju izmanipulisani. Da se vratim na trenutak na ovaj sat. Kao što sam već rekao, sat je pomeran 25 puta. Zašto je ovaj broj 25 bitan? Iz razloga što je sat do 2007. godine bio pomeran čak 18 puta, a nijednom do te godine nije bio pomenut jedan faktor koji u današnjem periodu igra veoma bitnu ulogu za kontrolu i manipulaciju mase. Daću vam pomoć. Greta Thunberg. Ukoliko ne znate ko je ona, stiže klip uskoro i o njoj. A ukoliko znate, onda ste mogli da pretpostavite da se radi o klimatskim promenama. Ne kažem da klimatske promene nisu stvarne i da nije nešto što predstavlja problem, ali agende koje se stavljaju ovdje u prvi plan i pokušavaju da se normalizuju zahvaljujući ovom faktoru jesu još više zabrinjavajuće. Climate crisis. We only have a few months left. I love that you support the Green Deal, but it's not getting rid of fossil fuel. It's not going to solve the problem fast enough. A Swedish professor saying, we can eat dead people, but that's not fast enough. So I think your next campaign slogan has to be this: we got to start eating babies. We fast enough. A Swedish professor saying, we can eat dead people, but that's not fast enough. So I think your next campaign slogan has to be this: we got to start eating babies. Eating babies. Eating babies. A to su kanibalizam, depopulacija stanovništva i promovisanje straha. U filmu Watchmen imate nekoliko puta pominjanje sata apokalipse i to kako je kraj sveta blizu. Animirani film Wall-E je jedan od mnogih filmova crtača koji definitivno nije za decu, iako je plasiran kao takav, koji također ima skrivenu poruku, a to je promovisanje kanibalizma. Prošle godine je izašla serija Černobil. Svi ste do sad verovatno čuli za ovu seriju, a i za katastrofu koja je bila tog dana kada je eksplodirala ova elektrana. Na ekranu ću vam sada staviti
neke od serija i filmova koji su izašli u proteklih 10 godina i govore o nuklearnoj katastrofi, bilo da je to nuklearni rat ili eksplozija nuklearne elektrane. U proteklim godinama ovakvih serija, filmova i igrica koje govore o apokalipsi je sve više. Da li i dalje mislite da je slučajnost i da filmovi nisu kodirani? Evo, daću vam još jedan primjer. 12. januar 2020. godine. Nuklearna elektrana Pickering, Ontario, Kanada. Izdala je poruku za hitne slučajeve da je moguće da dođe do nuklearne katastrofe. Poruka je kasnije odbačena kao lažna uzbuna. Ontario je milionski grad i po broju stanovnika je skoro 2 puta veći od Srbije. Ovako nešto da se objavi kao pretnja od moguće nuklearne katastrofe izazvalo je ogromnu paniku u narodu i posle se ispostavilo kao lažna uzbuna poput neke prvoaprilske šale. Ej, šalili smo se da ćete svi umreti. Aprililili je nešto što ne bi trebalo da se desi. Tako da ovo je bio ili test da se vidi kako bi reagovala masa ili se sa elektranom zaista nešto dogodilo, pa su uspjeli na vreme da to reše. Još uvek niste ubeđeni da su filmovi kodirani. 11. septembar 2001. godine. Dan kada su srušene zgrade Bliznake. Na ekranu će vam sada biti prikazani samo neki od filmova i crtaća gde je ovo bilo kodirano, godinama pre nego što se desilo. Kako je bilo kodirano i zašto se ova poruka skrivala u filmovima? Zašto su i na koji način filmovi mogli da predvide ovakav događaj, godinama pre nego što se desio? Zato što je plan bio porušiti Bliznakinje, okriviti Al-Kaidu i otići u rat s Afganistanom, zbog razloga o kojima ću pričati kasnije na ovom kanalu. Još uvek niste ubeđeni da su filmovi kodirani? Poslušat ćemo razlog zbog čega su ovog puta pomerili sat na 100 sekundi do ponoći. The reasons why are political leaders, ending of nuclear arms agreement between the United States, Iran, and Russia, and failure to address climate change. Of nuclear arms agreement between the United States, Iran, and Russia, and failure to address climate change. Of nuclear arms agreement between the United States, Iran, and Russia, and failure to address climate change. Što se tiče depopulacije stanovništva, reći ću za sada samo jednu reč. Transseksualizam. I da možete da očekujete uskoro klip o koronavirusu. Da završim klip. Sve je povezano. Poruke su svuda. Otvorite oči i pažljivo gledajte. Što se tiče ovog sata apokalipse, on također postoji kako bi se izazvala panika i kako bi se iskontrolisala masa. To bi bilo sve za danas. Ukoliko želite da me podržite u radu koji radim, ostavite subscribe, ostavite like. Vidimo se drugi put. Pozdrav!